لباش تماشاوان هجا گشتان و چین آرک آزادی روجاوای کردستان دست پیدا که امیج سرنوچان دست پی بکن. پشتی بهتری دو مهان جراواندن سرکرده کی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لی کوبانه جزیندان پیاده سربست هات بردان. صبح شانده که انجمن اجتماعی کرد لی سوریه دچه پاریسی. ولات ترکیه دبیجه هن بهن او عفرین رادستی انجمن فجری بکه. داعش تقینا حسکی لخوا گرد. دوباره سلاف. پشتی بهتری دو مهان رواندنا سرکرده کی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جزیندان پیاده سربست هات بردان. لگوری آگاهی نارکی کو دهل باجار رقای و پشتی دو مهان جگرتنه کی بیتومت اندام کمیته حریمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا محمود ویس و مصطفی جزیندان باجاروک سرینه یا سربه باجار کوبانه و جعالی چکدارین پیاده و سربست هات بردان. محمود ویس و مصطفی کو باوی حمزت ناس کرن دی 28 ماه چارانده دی دما سردانه کی جبو مالاخوال باجار رقای دکر جعالی چکدارین پیاده و هاتو بو رواندن و ده سربست هات بردان. توی سربست بردان باوی حمزه هنجی به دهان سرکرد و اندام و آلیگرین انجمن اجتماعی کرد لی سوریه و ریخستنین وی هر وها سیاست مدار و چالاکوان ده زیندان پیاده دنه و هین چاره نویسا وانجی ندیاره. شاندک کمیته پیوندی دربه انجمن اجتماعی کرد لی سوریه صبح سردان پاریسا پایتخت ولات فرانسای دکه. شانده انکسی لسر داخوازه که فرمیج وزارت دربه یا ولات فرانسای هاتیه وخوندن. سکرتری پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و سروک انجمن اجتماعی کرد لی سوریه سعود ملا را گهاند. کوشانده کمیته پیوندی دربه انجمن اجتماعی کرد لی سوریه سردان پاریسا پایتخت فرانسای بکه. شانده انکسی لسر داخوازک فرمیج وزارت دربه ولات فرانسا و بری خوابده ولات وان جبو گنگشکرین روشا سوریه بگشتی و یا کردستان سوریه بتایبتی. سعود ملا جمال پرا پدکسی را گهاند کوه شانده انکسی نرین خو درباری چارسری سیاسی لسوریا پیشاروژه و چوانی چارسری دوسه کردی لسوریه به دست خستن ماف کردان د دستور سوریا پیشاروژه ده بده. هر وها ملا تکسکر کوه پیشگیری چارسری دموکراتی و فدرالی لسوریا پیشاروژه بکن کو ماف همو پکاتیان پاراستی به. شانده انکسی و جهر یک جه سروک انجمنه سعود ملا سروک اوفیسا پیوندی دربه انجمنه کامیران حاجو و اندام اوفیسا پیوندیان ابراهیم برو و اندام دسته دانوستاندنان حواس عگید پکته. هر دم و دمکیده انجمن اجتماعی کرد لی سوریه سردان ولات عربی و جهانی گرنتیدار به سوریه دکه. هر وها نرین خو درباری کریزا سوریه بگشتی یا کردستان سوریه به تایبتی دگهین وان ولاتان. مثل محمد راگهاند کو سربخوابون انکسی و کو لاشک سربخواد دسته آبلند یا دانستاندکار سوریده گاوه که ارینیه و وی خدمت دوزا کرد لی کردستان سوریه بکه. اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا مثل محمد دلیدوانه کی تایبت ده جبو آرکی راگهاند کو سربخوابون انجمن اجتماعی کرد لی سوریه و کو پلتفرم که سربخواه دسته آبلند یا دانستاندکار سوریده گاوه که ارینیه و باشه توی کو او گاو بدننگی هات. مثل محمد همان دمیده دبیجه که انجمن اجتماعی کرد لی سوریه لاشک سیاسی سربخواه دیده کوالسیونک جه پارتیین سیاسی این کردی کومن دیده چالاکی جوان و جنه هنه و پیویست بو گاوا لاش سربخواه جبر اینها هات باستاندن جبر که انجمن اجتماعی کرد لی سوریه نونراتیا بشه هری مزن جه کردین کردستان سوریه دکه جبر ویکی جی مافی ویکو ده جوین ناف دولتی ده بشه ویکی سربخواه بجدار ببه تا کو مافی گلی کرد بشه ویکی دستوری بجی بکه ده دستور پاشروژا سوریه ده. بله تماشاوان هجاج بو بهتر گنگشه لسر تفگر انجمن اجتماعی کرد لی سوریه شانده انجمن اجتماعی کرد یا بری دمکی سردان ریاضی کربو و نها و بری وی فرانسای و سردان فرانسای جی بکه ما میوانداریا مصطفی جمعه اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کرین هر سر هیلا سکایب الگرمه ما مصطفی افدامات باش دم باش ده وی سردان شانده انکسی یا کوی سردان فرانسای بکه
افشان دوی ji Fransiyara re çi bêje؟ بله باورم گاوکه پیروزه یعنی چونا هبال ما برادر ما برپرسن انجمن اجتماعی کردی فرانسا وزارت خارجه فرانسی باشه دوی دنگ کرد بگه فرانسیان و نمود زنن یعنی فرانسا یکیش دولتن کو رولاوان هندره روز آواجی هل باشور جه پیوندی والگل کردان گلک باشن باورم يعني قالك باشن جبولو يعني شاندا انجمن اجتماعي كردي بسروكاتيا ماموستا سعود ملا گرگ دنگی انجمن دنگی کردن روز آوا باش بگینن خارجية فرنسي جبر يعني دما وره وضع السوري تالية و چارەسەری سیاسی جێرە هەبێ يعني وضع كرد وببچه يعني كرد كاربن چقا دنگي خو بگينن اف دولت المازن ايكو بيوان ديوان لقال كردها انا ايكو علاقه وان يعني بوضع سوري يعني بقشتيها يا افانا قالك جرينجا ايروكو دنگه كرد بگه جموان يعني لغور نارينا تا امام مصطفى لغور نارينا تا دفيد افشان ج فرانسيارا لغور نارينا تا چي بيجه چي يا جرينج يا هري جرينج يا كو بدن بيش ج فرانسيارا هري جرينج باوري من ما في قالي كرده وكرد وك نتوك الهندري السوري نتوك دوديايا بيشتي عربه دبی آوا باش به ناس کردن و آوا به شسپاندن دستوره کو جرا آماده کاری هیا جبو دستوره که به آوا کردن مستقبل سوری را دبی کرد دا به ناس کردن یعنی کرد وقت نتوک از ولو باورم یعنی لازم آوا به وقت نتوک يعني إشارة دستور ده هبه إنه ولات سوري تشد بيش دون نتوين سركة وهناك نتوي دين هناك يعني أقليات قومية منابلة بتاعنا إثنيات هنا دبي إشارة سر هموا وريج بكو ما في وان ببارستن دريات دستور را ددما بوريدا بله ماستا ددما بوريدا یک جد داخوازن سركة انجمن اجتماعية كرد أو بو فدرالي بو قالوا مجرى فدرالية وبفرنسا ورا جنجة شاكرين؟ بله أب نقطة سياسية يعني أبخالك سياسية هر أبا بالنسبة لمستقبل سوري يعني سوري كرنجة وببشش خد يعني غور نيرنا انجمن اجتماعي كردي غور نيرنا هر کس این کرد ایرو دبیجن و دبینن ولو انه سوري ببه دولتك فدرالي قصد من يعني أبا بالنسبة للدستور يعني وقت نتوك بيناس كرن چه نبه یعنی اف قناقه هاجی سر کردارا در باس به و کرد بپار ببینن وضعی به تمامی نه ناس کردن وقت نتوات و وقت مافی نتوی اباد به تثبیت به دستور دا یعنی و کرد به پار در که براستی و خسارتک مزنه یعنی پشتی وی وضعی پشتی يعني نزكي حي سالان شورشا سوري وتالي جاردين ريجيم باقر وقوي بري وكأني عفى الله عما مضى وهركز وقر جو أبا اشقات شينا بجاركي باورم يعني اف دولتين يعني خاطبين علاقه وان بوضع سوريا يا روسيا يا ايران تركيا فرنسا يا امريكا يعني مصطفى ام دشين بيجن كو دفي قناغه اف قناغه نهايا سوري ترى درباس با كردستان سوريا ترى درباس با قناغه كاستياره ام دشين بيجن كو جرينجي بيدانك ويب ج دوزا كرديره ورا داين ج علي ناف دولتي و بله ازول باورم يعني نکسی روسا را گوتیه دوید دستورک چه ببه و وضع کرد ایرو روس بخواد بیجن جبرچه یعنی برجواندین و دولتا گشل گلی کرده هیا باستثناء ایران ترکیه یعنی جبر کرد تبیوان هنه پارچه مزن تبلی و دولتانن يعني هناك خلباش ديالن او نخزن تشتكل روج اباجي بو كردا هبج تاثيره مستقبلي سر وضعي وان لكن روسيا امريكا فرنسا دولت مازن همود ببينن انه وضع السوري شار سر نابه هكو وضع كرجي بيرا هلوستكي سياسي مقابلي
في نتوي نيا ميدانه وبين اسكرن وما في كرد بسر زمان وذاك بندر دستور وك نتواك وك ما في نتوي اسباورم يعني وضع سوريا وسر راس نبه كرد نه 4 کسن کرد ایرو 4 میلیونن بلکی بیتر به بلکی هنکی کمتر به لكن نتوکل سر عرض خواهی دیروکیه ابا از باورم یعنی روسیه امریکا فرانسا و مسئله باش دزانن و جارانجی نگوتنه یعنی کرد به پار ببینن هر کسی واجی گوتیه ما فی کرد هنه و دو وضع کرد سر راست به و چند جارا جاته گوت جالی روسیه غیر روسیه انه سوریه دولت فدرالی به باشه و یکتیا سوریه د پاریزه لأن سوريا كي يكون فيدرالي به وما في نتوان ندري سوريا ومكوناته وهمو نجي وانا براسي وضع سوري نقابلش حلك سياسي را اب جبا حلك سياسي شارع سياسي وضع سوري را بيتن اگر عمل السر پیشهاتین داوی انجمن اجتماعی کرد راوستن پیشهاتین داوی یعنی انکسی جی راوستن انجمن اجتماعی کرد هات راگهاندن و کلاشکی سربخواه دسته بلند یا دانوستاندکارا سوری ده چه گرنگیا و گاوی هست؟ بلش خود گرنگیا و گلک هیا و اوا هکو واره بیری و بری نهاجی بلکی بری سال که من سر آرکه جاره کنی واقعیه کرد به بین اسکرن وک حلق خاص یعنی بین اسکرن ایرو کرد هیا وقت کرد هیا چه نابد هندره غیری کرد را بین اسکرن دبی کرد بین اسکرن و کرد و ابا گاوا کی گلک پیروز ابراسی کو هاتا قبول کردن ایرو دکارن به رنگهانه باشتر نرینه خبدن باشتر یعنی گرانی خبدن مثلا کردی ما في الكراج قال لي كراج مستقبل كردارا براسي قابكي بيروزا قابكي قالك جايه افجي هاتي جبر خباتكي سياسي شما بدرنگي افغاب هات شما بدرنگي افغاب هات آویتن بدرنگی زنی مسائل سیاسی نب کیف مرونا ند هر وقت دا وقت برو بخوازه ورچید به ابا گریدایا نرین مزن بلند اكو وقت اكو گیشتا درجه انه ناو نتوی دفکر ایجا چاره سریک سیاسی جواد سوری را به ایجا مجبوری به مسئله بنج بوله قبول کردن بری نهاجی نداد قبول کردن فبراسي تشكي قال جرينجاج بو كردا باشا وجبال ماتي خاصن براسي انجمن اجتماعي كردي وفي مساله وقالك السلسله وابه وكيف قشبن وكاربن بن بين نيرينا هذا باشتر كاري سياسي بكر باشه اگر ام هرن لسر روشا کردستان سوریه جی روجاوا کردستان سوریه هنکی راوستن پیاده دروش من به سروان و آلین وان و نین وان جادهان را دکن برپرسن اشاره دریا پیاده دبیجن که او جنگه پاکش دکن او جادهان خواه پاکش دکن چه تی پجاندن جاده کردی ده لکردستان سوریه؟ والله تباري ما تقابل كو بيادا بابجي بيناي اف طرف ابدا هر وقت هر وقت گریدانا و برژیم سوری را به ایران را يعني تجاري وقت يعني وقت ملت کرد و ما في کرد لينن وتجاري نگوتيه ما في نتوي ايجال کرد يعني ام بگینن مستواکی کو وقت گلک بیناس کردن هر تمجی و نموج دزانن هر جارا گوتنا ام دیجه دولتا کردینه لانی اب نيرين ابات ج نج حيواني خاص نج عقلي واته ج بريسي كل سري واحد ضغوطات السري وان عن اجالين دجمني قالي كرد فيغا فيجن ایرو از باورم يعني ويغاب نجيجي بافيجن في واريدا يعني وقت از وانا بلی بکم انه اردیاکی مناسب چه بکن که دا بلکه قبول بکن به هنک پیواندیل گر رژیم یا نه رژیم تالی و هر تشتی جواب استینه آلینه هنه دبیجن که دما که پیاده مخابر يعني انه كسي قبول نكن كي تشغوت جوارا آلینه هنه دبیجن که پیاده دما که دروش من خواش جادین کردی جادین رادکن واتا رکفتن اوان به داوی هاتی اگر لگل رژیم اسد اگر لگل ایران اگر
لەگەل چه ئالیانە ئالینە هەنە دەبێژن ڕاکردنا وێنە و دروشمێن بەسەر پەیادی و ji cadeyan li deverên Kurdî tevgereke siyasî nû he yan jî mebestek siyasî jî heye tu çi dibêje بله از وایە لكن از نابینم زوێ ئەم مەسەلە هەنێکی درێژە لكن ئەبنا دخوازن خوا بدن خویاکردن براستی ئەو نەتیجە ئەو گەرێدانەوان بەڕێژیم با هەر جارجی مەتگوت هەر وێ ڕۆژێک وەرێ ینی وێ تەسلیمی رێژیم بکەن ینی ئەف جیهانێ نە بە کارێ خواستاندنە نە بە خەباتە خواستاندنە نە بە مێرانتیە خواستاندنە تسلیم و استیلام بوو وەختی بۆی ئەم هەموو پێتزانن ئیرۆ ئەو زەمن تەیە ئەدی وەختێک تەیە کوبانە ئیجار وەک بێ ئەمانەتانە جاردی لە رێژیم بەگەڕینن تو دبێژە کو ئەو دخوازن ئەو پەیوەندیên xwe bihêztir bike لەگەل rejîma Esed lê beraber vê yekî hindek rojnamevan hene dibêjin ku peyedê bi van hewlên xwe dixwazin ku peywendiya xwe bi enekesê re bihêz bike ji ber ku dixwazin qonaxeke nû e ji ber ku enekesê li ser astekî peywendiyan destkeftin destxwe bi anîne dixwazin ku xwe bikin şirîk ji van destkeftan re tu çi dibêje li ser vê yekî ابدا نباوری منه پیاده تجاری نکاره به کسی را دانستانه بکه و چه ریکفتن کنابینه و غیری واضح شیبه به تجاری بسری نابه اف جماعت طالما گریدای نکاره آلیکار به کسی دیره هر تکه عقل خواب بکه عقل دشمنا بکه و جبی سببی ادبیجم نجبو کو پیوانده خالقال انجمن باش بکه فقط يعني كارك ايرو ريجيم جوات خازه قبول دكن المصلحه الريجيم كارك يدكنا وزيتري وين نينا از نكارم قناع بكم انه وين كاربن روجك ورم بيجا انجبانا اجتماعي كردي بلي ونانا دوره وهي ام وك هبال بعبرا بكاري بكن اب حفت صالحان نكرن بشتي وقاس يعني سير ركبتن جهانا جا ديجي بسرين ابويا يعني او طرفي كو هندري خوا نزلاله نا اكورداتيه غريداي بدجمن با وي هندري خوا نكاري بيشكشي منوتا وانجبان اجتماعي كردي وكسيدي بك طرفك سياسي باشا ام دكارن از نابين براسي وكاربن بابا كي بالي انجبان بابا بيجن ام دكارن بيجن كو راكرنا وان دروشمو وينه انج دبرين كردي برانبر ويكيل درعاي جي كار جبو رادسكرنا دەڤەرên derhayê an jî gundewarên derhayê başûrê Sûriyê bi giştî ji bo rejîma Esed em dikarin bêjin ku rejîma Esed careke dî dixwaze ku desalata xwe bi eşkere ji dervey çarçoveya Murebbe'el Emnî weku ku navtêlêkirin karê xwe aktiv bike. يعني بكشتي وايا لكن تشتكي دينت ميدانه يعني هالوسطة السياسية أمريكية فرنسية بتايبات يعني هردو طرف وروسيا جي وكو آلي كرك برجيم أسدرا اب هالوسط السياسي ومسيرة يعني روج آباجي بده خويا كرم راسي از بجم يعني تانها طبعا ريجيم هريما كردستان سوريا همو استلام بك هي نگشتي وقناقه هان قوار ببه جبر امريكي هنا فرنسي هنا روسي لي هيا ابا غريدايا بدانستاندنا كي سياسي نابين امريكا وروسا مستقبل السوري وتشلو به ناسكرن غور ونا ووضع روج اباجي يعني هناك بريار في هذا gelek spas Mustafa Cuma endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya gelek spas li ser bejdarbûna te. Îro di bûyerekî hatûçûnê de li welatê Tirkiyê sê penaberên Kobanî jiyana xwe ji dest dan û 16 kes jî birîndar bûn. Îro di riya Tersûsê û Mêrsînê li welatê Tirkiyê di bûyerekî hatûçûnê de sê welatiyên bi navê Mizgîn Ebdûşahîn û Şêrîn Ellûtî هەروەها ji gundê Tilxezalê û ciwaneke din bi navê Ferhad Mihemed Beşar ji gundê Xizênê yê ser bi bajarê Kobanê ve jiyana xwe ji dest dan û 16 kesên din jî birîndar bûn. Dema ku ew penaberên xelkê Kobanê çûne li ser karê xwe ew rastî vê bûyerê hatin. Li gorî zanyariyên arkê di meha Hezêranê de di 24 kesan ji xelkê bajarê Kobanê di bûyeran de li welatê Tirkiyê jiyana xwe ji dest dane.
وڵاتیەکی عفرینێ ji aliyê çekdaran ve hatiye binçavkirin û li hember serbestberdana wî gropa çekdar daxwaza fidyê dike. Grupên çekdar yên li Efrîna Rojavayê Kurdistanê di talankirin û diziya mal û milkên welatiyan binpêkirinê derheqê welatiyê Kurd re berdewam in. Welatiyekî Kurd ji Efrînê ku nexwest nav û cihê wî were eşkerekirin ji ber metirsiya wî ji tolhildana wan gropan ji arkê re çîroka xwe got. Welatiyê Kurd behsa rewşa derbederiya xwe kir ku piştî ji malên xwe derbeder bûn, grupên çekdar mala wî dagîr kirin û ji xwe re xistin cihekê leşkerî herwiha bêsedem ew girtin. Ji destpêka demsala genim, hevjîna wî ji wan çekdaran xwest ku hevjînê wê were serbestberdan û wan çekdaran daxwaza $35,000 Amerîkî beramberê serbestberdana wî kirin û ji ber wêyekê ew neçar bûn van pereyan peyda bikin. Ji ber ku were berdan û piştî ku hate berdan li cem hin ji mirovên xwe bicih bûn. Ji ber ku wan gropan sozdan ku mala wan ji wan re vegerînin. Herwiha piştî wêyekê berhemê xwe yê genim şiyand ji ber ku berhemê wê pereyan wergire. Grupek ji çekdaran destê xwe li ser wê berhemê genim û deraseya wî danîn. Piştî bikaranîna wan gropan ji van kiryaran re ew welatî pirsyara wêyekê kir û $25,000 Amerîkî xwestin da ku berhemî wî jê re vegerînin. Di dawî de ew welatî neçarma ku van pereyan peyda bike û bida wan çekdaran da ku qaçaxekî peyda bike û ji ber ku ew li gel hevjîna xwe bi cihekî dûrî Efrînê biçe. Kesatiya Ebu Emşa serkirdeyê gropa Emşat li navçeşiyê û kujerê Şehîd Ehmed Şêxo ji aliyê xelkê Efrînê ve hatiye naskirin û nehêniyên wî jî eşkere bûne. Ji destpêka kontrolkirina Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Tirkiye û çekdarên bi ser ve û binpêkirin û dizî û talankirina mal û milkên welatiyên Kurd berdewam in. Di 11 meha şeşan sala 2018 cêgirê serokê Encûmena Xwecehiya Navçeya Şiyê Ehmed Şêxo ku ew bixwe endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyayê li ser destê gropa El Emşat ya ku Mihemed Casim birêve dibe şehîd bû. Ehmed Şêxo li ser destê wê grupê rastî eşkenceyê hat û piştî çend demijmêran Şêxo koça xwe ya dawî kir. Çalakvanên Efrînê nasnameya kesayetiya Mihemed Casim ango wekû bi navê Ebu Emşa tê naskirin dane xuya kirin. Ebu Emşa bi xwe xelkê gundê Cemle ya serbirgundewarê parêzgeha Hemayê û ew berpirsê yekem e derbarî binpêkirinên ku li Efrînê tê kirin û ew ne bi tenê bi va kiryaran radibe lê zarokên mamî wî li gel wî bi van kiryaran radibin û ew dibin seha ala Tirkiye û ala opozisyonê de kar dikin. Ebu Emşa beriya niha gelek grûp durust kirin û ev yek ji ber ku pereyan bêhtir ji aliyên ku piştevaniya van kiryaran dikin wergire. Çalakvanan ev yek tekez kirin û danezanîn ku gropa Lîwa Xet El Nar ya ku bi nav û dengê xwe yê xirab tê naskirin ew grûp jî Ebu Emşa birêve dibir. û armanca wan wekû danezanîn dizî û qaçaxî û binçavkirina welatiyan bû. Çalakvanan her wiha eşkere kirin ku Ebu Emşa gelek giftûgû û danûstandinên wî bi Partiya PKK re hebûn û gelek caran rêkeftin di navbera wan de hata encamdan. Ehmed Şêxo ne bi tenê dibin destê gropa Ebu Emşa de jiyana xwe ji dest da. Lê beriya niha jî du welatiyên din dibin eşkenceya wê grupê de jiyana xwe ji dest dan û yek ji wan beriya du rojan bû. Tevî serdana parêzgarê Wîlayetê Hataya Tirkî û parêzgarê Efrînê û sozê wan ji ber dagîrkirina wan gropan û ew kesên ku bi wan kiryaran radibin bikin. Lê tanha ew grupên çekdar li Efrînê di kiryarên xwe de berdewam in. Wezareta Derve ya Tirkiye ragihand ku mana Tirkiye li Efrîna Rojavayê Kurdistanê wê ta demekî bimîne. Ew jî da ku karê xwe di geşepêdana deverê de berdewam bike. Wezareta Derveya Tirkiye ragihand ku mana Tirkiye li Efrînê ta demekî wê bimîne, da ku karê geşepêdana deverê berdewam bike. Berdevkê bi navê Wezareta Derveya Tirkiye Hamî Aqsawî daxuyanî ku mana Tirkiye li Efrînê ta demekî wê bimîne, da ku karê geşepêdanî li deverê berdewam bike, serbarî ku niha Tirkiye hin bi hin karan radestî Encûmena Xwecehiya Sivîl ku kesayetên pêkhateyên deverê ji Kurd û Ereb û Turkmanan li Efrîna Rojavayê Kurdistanê li xwe digire. Aqsawî balkişand ser wêyekê ku Tirkiye rastî proseyeka birovajîkirina rastiyan tê derbarê Efrînê. Herkes dibîne îro jiyan li Efrînê bi awayekî normal birêve diçe û her jineka Efrînê îro birhetî diçe bazarê li gel zarokên xwe û bajar jî rastî tuxrakirinê nehatiye. Beramberî wêyekê gelek caran welatiyên Efrînê rastî revandin û girtin û diziya mal û milkên wan yên taybet herwiha hejmarek welatî rastî kuştinê jî li ser destên çekdarên ser bi Tirkiye ve hatina.
شاردارên peyedê rakirina slogan û alowêneyên girîdayî bi peyedê ve li navçeyên Rojavayê Kurdistanê piştrast kirin û gotin ew yek ji bo ciwanî û rêkopêkiya bajaran. شاردارiyên peyedê rakirina al û wêne û sloganên peyedê ji nava navçeyên Rojavayê Kurdistanê piştrast kir û got ku ew yek ji bo ciwanî û rêkopêkirina bajaran e. Desteya şaradariyê û jîngehê ya peyedê li navçeya Cizîra Rojavayê Kurdistanê di daxuyaniyekê de got ku wekû baweriyekê ciwan bi ciwanî û xweşikbûna bajaran û parastina dîmenên rêkopêk ji bo cadeyan ji bo rêkxistina rêklaman wan hemû dîmenên rêklamên li cadeyan rakirine. Li daxuyaniya şaredariyên peyedê etîrafeke eşkere ye ku ew wêne û dîmen û al û sloganên peyedê ku ev e çend salin Rojavayê Kurdistanê bilind dikirin bajar û navçeyên Rojavayê Kurdistanê ji ciwane û rêkopêkiyê dûrxist bûn. Rojnameya Alwatan ku nêzîkî rejima Sûriyeyê ev tişt red kir û diyar kir ku rakirina al û wêneyan tê piştî rêkeftinekê di navbera peyedê û rejima Sûriyê de û behsa egera cîbcîkirina heman tiştî li bajarên Amûdê û Serêkaniyê kir. Di heman mijarê de Alwatan ragihandibû ku rejima Esed bi niyaza ku navenda xwe ya leşkeriya neçarî vegerîne hindek bajarên Kurdî û diyar kir ku rakirina xalên kontrolê li bajarên Qamişlo û Hesekê dest pêkek di demek nêzik de wê xalên kontrolê yên hevbeş di navbera rejima Esed û çekdarên peyedê werin avakirin. Hevdemî rakirina çekdarên peyedê ji al û wêneyên xwe re li bajarê Qamişlo jî rakirin. Rejima Esed dest bi ber ferehkirin û bihêzkirina xalên xwe yên kontrolê li bajarê Qamişlo kiriye. Heydar Şeşû fermande di hêzên Êzîdxanê de ji bo malpera Bexdad Lyewm ragihand ku qaçaxkirin bi firotina neftê li Rojavayê Kurdistanê berdewam e û jê derekî ji nava peyedê jî eşkere kir ku serkirdayetiya peyedê ferman daye ku rêjeya firotina neftê bi qaçaxî di riya Şingalê ve bêhtir bikin. Ew jî ji bo mebesta wergirtina milyonên dolara ji berî ku ji Rojavayê Kurdistanê werne derxistin. Roja şemiya borî ji derekî egadar ji Rojavayê Kurdistanê eşkere kir ku desthilatdariya peyedê bazirganî bi naftê di riya Şingalê ve berfirehtir kiriye û ew jî bi hemahengî li gel rejima Esed û çavdêriya rejima Melalî ya Îranê. Ji aliyê xwe ve Heydar Şeşû fermandar di hêzên Êzîdxan de ji bo malpera Bexdad Lyewm ragihand ku qaçaxkirin bi firotina neftê li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Nefta Rojavayê Kurdistanê ye ku bazirganî bi qaçaxî pê tê kirin ji aliyê peyede û rejima Esed û hejda şeعبî û rejima Melalî ya Îranê ve ew kar birê ve diçe. Heydar Şeşû dezanîn ku peyede di riya bajarê Şingalê ve nefta Rojavayê Kurdistanê difroşê Îranê. Hejda şeعبî proseya bazirganiyê diparêze û bacê ji wan werdigire û neft ji Şingalê ji bo Îranê diçe. Ji aliyê xwe ve malpera Bas News lê serzarê ji derekî ji nava peyedê dezanîn ku ji aliyê serkirdayetiya peyede ve ferman bi wan hatiye kirin ku rêjeya firotina neftê bi qaçax di riya Şingalê ve berfirehtir bikin. Ew jî bê mebesta wergirtina milyonên dolaran berî ku ji Rojavayê Kurdistanê werne derxistin. Wî ji derê taybet serbar kir û got ku peyedê yek tanê neftê bi nirxekî kêm difroşe û kargihiştiyê wê çend e ku yek tanê neftê bi $106 bifroşe. هەروەها حەیدار شەشۆ گوت و مەترسی هەیە و پێدێ دریا شنگالی بە نەبتەنێ بازرگانیە بنەفتێ بکێ ئەگەر هەیە و پێدێ بازرگانیە بێچەک و تەقەمەنیان و مادەیەن هێش بر بکێ ژبەرک و ئەو کەسێن سەرپەرشتیا پرۆسەیە فرۆشتنا نەفتێ بە قاچاغی دکەن پسپۆرن. هەروەها شەشۆ ئەشکەرە کرد و کارێ بازرگانیە بە ئاوایەکی ئاسان بڕێوەت چێ و تو ئاستەنگی لە پێشیا پرۆسێ چێنابن ژەبەرک و چەکدارێن پێدێ لە ڕۆژاوای کوردستانی و چەکدارێن نیە پێشە ئانگۆ هێزێن پاراستنە شنگالێ کۆ بەسەر پەکەکەوانە لە شنگالێ سەرپەرشتیا فرۆتنا نەفتێ دکن و دپارێزن. حەیدەر شەشۆ ڕۆناهی خستە سەر مژارێکە گرنگ و گوت و پێدێ سوتەمەنیەش بۆ گروپێن چەکداریان سەر بە حکوومەتە دەمکیە سووریەوە و تورکیا پشتەوانیاوان دکێ دابین دکێ. داویدا فەرماندار دەهێزن ئێزیدخاندا گوت و داهاتێن نەفتێ بەسەر پێدێ و ڕژێمە ئەسەد دەتێنە دابشکردن ji ber ڕژێمە ئەسەد jî hemahengiyê li gel peyedê dike difroştina naftê de. Rêxistina Daişa terorist teqîna dêriya xwekûjekî teroristî de li bingeheke çekdarên Sotor û li bajarê Hesekê hatibû rodan li xwe girt. Ajansa Ehmaq ya rêxistina Daişa terorist di daxuyaniyekî de teqîna ku dêriya xwekûjekî teroristî de li bingeheke çekdarên Sotor û yên xiristiyanî ku ser bi rêveberiya peyedê ve ne li bajarê Hesekê hatibû rodan li xwe girt. Ew teqîn beriya du rojan bê riya motorekî bombekirî li navenda bajarê Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê hatibû encamdan. Di encam de
کەسێک هاتبوو کوشتن و ناسنامەیا وی jî nehatibû zanîn û 6 welatiyên sivîl jî birîndar bibûn û ew birîndar ji bo çend nexweşxaneyên bajarê Hesekê hatibûn veguhestin û rewşa wan jî ta niha metirsîdar e. Li ser astê cîhanî salane gelek çalakiyên corbicor ji bo mafê mirovan têne lidarxistin. Li Sûriyê bi giştî û li Rojavayê Kurdistanê rewşa mafê mirovan di çi astê de ye em ê di vê raportê de şirove bikin. Li Sûriyê bi giştî û li Rojavayê Kurdistanê bi taybetî rewşa mafê mirovan çi ye û di çi astî de ye. Beriya 2011 wata berî destpêkirina şoreşa Sûrî rejima Esed bi yek partiyê wata Partiya Elbaez desalat bû û biriya destgehên xwe yên ewlehkarî jiyana welatiyan bi hemû hûrguliyan û li ser hemû astan kontrol dikir. Bi sedan çalakvanên siyasî di zindanên wê de û bi dehên salan diman û hin jî bi dawî bûn û komkujiyên pêk hatibûn û li ser asta Kurdan jî tu etiraf bi Kurdan û di distûra rejima Esed de nehatiye. Bi sed hezaran Kurd derdora 5 salan bê nasnameman û zeviyên wan hatine desteserkirin û mafên zimanê derbirîna siyasî û neteweyî û hebûnî bin pê kiriye û qedexe kiribû. Havîna sala 2012 navçeyê Rojavayê Kurdistanê ji aliyê rejimê ve bû Partiya PYD hatine radestkirin û heman kiryanên rejimê bi şîwênên din dîsan hatine dubare kirin. Bi dehan çalakvan û siyasetmedar û rojnamevan ji aliyê çekdarên PYD ve hatine girtin û tenê tometa wan ku li dijî bîrobaweriyên PYD ne. Êrişên li ser xwenîşandanan ji aliyê çekdarên û alîgirên PYD ve hatine kirin. Di zindanên PYD de jî gelek siyasetmedar û çalakvan rastî eşkenceyê hatine. Ta asta ji destdana endamên leşên xwe û robirûna nexweşiyên giran mîna Salah Yunus ku zindanên de çavekî xwe ji dest da. Piştî bi serbestberdana bi kefalet rastî nexweşiyekî giran hat û jiyana xwe ji dest da. Tevî ku zimanê Kurdî ku xewna her Kurdekî ye derbasî dibistanên navçeyên Rojavayê Kurdistanê ji aliyê PYD ve bû. Dê aliyên siyasî û çalakvan û pispor wan ew rêbazên PYD bi ideolojîkirî û derbaskirina fikrên PYD û PKK tûmetbar dikin. Her wiha ne pisporî ne şarezeyiya mamostayên wê ku bûye sedem bi hezaran zarok ji xwendinên bêbar mane û ew yek jî ya mafê mirovan e. Şer û pevçûn û şoreşên leşkerî û yên civakî di dîrokê de têne naskirin ku li dijî sitemkarî û hovîtî û binpêkirina mafan têne li darxistin. Lê tevî wê yekê li Sûriyê bi giştî û li Rojavayê Kurdistanê bi taybetî ne sitemkarî hatiye bi dawî anîn û ne jî mafê mirovan hatine bicîkirin û deng tenê dengê çekan e û desalatdarî biriya ferskirina wî dengî ye. Du fermandarên pilebilindên rejima Esed di encama şer û pevçûnan de li gundewarên parêzgeha Dereyê hatine kuştin. Li gorî zanyariyên hatine bilavkirin li gundewarên parêzgeha Dereyê li başûrê Rojavayê Sûriyê şer û pevçûn di navbera çekdarên rejima Esed û çekdarên grûpên ku li wê navçeyê dimînin rûdane. Di encam de du fermandarên leşkeriyên pilebilindên rejima Esed hatine kuştin. Ji derên mîdyayiyên ser bi rejima Esed ve jî ragihandin ku di encama şer û pevçûnan de Lîwa İmad Ednan İbrahîm û Lîwa Yusuf Mihemed li ser rêya Tablîn li nêzîkî bajarokê Tefes li gundewarên Dereyê hatine kuştin. Çekdarên Esed û hevpeymanên xwe di armanjkirina başûrê Sûriyê de bi taybetî parêzgeha Dereyê û gundewarên wê berdewam in. Li gor raporteka Tora Sûriya mafê mirovan ku ta niha 200 sivîl di encama wê armanjkirinê de jiyana xwe ji dest dane. Her wiha birêkeftin li gel Rûsyê nûnerên bajarokên Busra Şam û El Cîza ji bo rejimê tên radestkirin. Tora Sûriye ya mafê mirovan raportek belav kir û têde binpêkirinên li devera kêmkirina astê şer li başûrê Sûriyê yên ji aliyê çekdarên Esed û hevpeymanên wê ji nîvê hizêrana borî de tên kirin ta niha belge kirin. Heman torê di raporta xwe de got ku 214 sivîl di nav wan de 65 zarok û 43 jin di encama şer û pevçûnên li Dereyê hatine kuştin û nêzîkî 198 sivîlan derbider bûne. Heman raportê serbar kir ku di wê êrişa leşkerî de 14 bûyerên binpêkirinê li ser navendên
navendên xizmetguzariyê yên sivîl li xwe girtine. Ji wan jî 5 avahiyên pizîşkî ku avahiya herî giring nexweşxane û navendên beravaniya sivîl bûn. Heman raportê rêkeftinên navdewletî bi neserkeftî di parastina sivîlan de derbirandin. Amajekirin ku başûrê Sûriye ji deverên rêkeftina kêmkirina astê şer e ku ji dema imzekirina wê rêkeftinê 416 sivîl hatine kuştin bi çekên hevpeymaniya Sûrî Rûsî. Her derbarî derayê û pêşhateyên wê deverê rewangeha Sûriye ya mafê mirovan dazanîn. Kodanwestandinên di navbera Rûsan û nûnerên bajarokên gundewarê Rojhilatê derayê pêşketinek tomar kiriye û têde nûnerên her du bajarokên Busra Şam û Elcîza rêkeftina Rûsiyê pejirandin. Li gorî wê rêkeftinê divê opozîsyon çekên giran radest bike û tenê çekên sivik bi dest wan bive bimîne. û alên rejimê li ser dezgeh û navendên xizmetguzariyê bên bilind kirin û ew navend bên aktiv kirin. Bi wê yekê Busra Şam û Cîza tevlî heman rêkeftina Kolekihêl û Misêfra û Sehwa dibe. Ji 19 Hizêranaborî ve rejima Esed bi piştevaniya Rûsiyê prosak leşkerî berfireh li parêzgeha Derayê rabûye. Ew jî bi armanca vegerandina wê bi temamî kod encam de bi dehê hezaran sivîl derbûn. Şêrîn Kîlo Ark. Welatê İsraîlê neraziye li ser şer û pevçûnên ku di nêzîkî sînorê wê de li Sûriyê rû didin. û Serokwezîrên wê dibêje ew ê alîkariyan pêşkêşî derbedarên Sûrî bikin. Lê ew rê nadin ku penaber derbasî welatê wan bibe. Serokwezîrên İsraîlê Benyamin Netanyahu tekez kir ku hikûmeta wî daxwaza bicihkirina rêkeftina rawestandina şer ya di navbera wan û artêşa Sûriyê de ya ku di sala 1974 de hatibû îmzekirin dike. û Benyamin Netanyahu rêgirtin li pêş derbasbûna penaberên Sûriyê ji bo başûrê İsraîlê li xwe girti. Netanyahu got jî ku ew ê berdewam bin di berevaniyê de di ber sînorê xwe de û wê alîkariyên mirovî li gor karînên xwe pêşkêş bikin. Lê ew rê nadin wan derbasî navxaka wan bibin. Netanyahu rojdeya xwe li ser wê yekê diyar kir ku ew ê daxwaza bicihkirina rêkeftina nehiştina şer bi temamî diyar kir ku ew rêkeftin di sala 1974 de li gel artêşa Sûriyê de hatibû îmzekirin. Ku ew di peywendiyên berdewam dene li gel koşka Spî û Kremlînê de derbarê wê yekê û wezîrê wan yê berevaniyê û serokê desteya giştiya artêşa wan peywendiyê li gel hevşanên xwe li Amerîka û Rûsyê hevdem dikin. Her di vê derbarê de wezîrê berevaniya İsraîlê Avigdor Lieberman li gel hevşanê xwe yê Rûsyê sergîşwî got roja yekşembê rewş li Sûriye hewlên Îranê ji bo bicihkirina hebûna xwe li Sûriye gengeşekirin. Lieberman redkirina İsraîlê ji hebûna leşkeriya Îranê û Hizbulaya Lubnanî li nav xaka Sûriye ji şûî gore dubare kiribû û gotibû ku ew eger her tevgerek di wê derbarê de bê tîbînkirin ew ê rastewxwe dest bê tevgera xwe bikin. Xwendekareke welatê Cezayirê bi navê Eqîla Herzalla pênşemba borî pileya doktora di dîroka serdemî de ku nameya wê di derbarê xebata siyasî û leşkerî ya Partiya Demokrata Kurdistanê bû wergirt. Herzalla ji bo alavên ragihandinê diyar kir ku sedemên helbijartina wê ji wê mijarê re ku tevî giringî pêdana bi dîroka serdemî bi giştî lêbandûra pirsa Kurdî li rojhilatê navîn gelekî li ser kesatiya wê bi taybetî heye. Herzalla got jî ku dîroka Kurdan mijarekî gelekî giring e û divê bêhtir lêkolîn li ser bên kirin. Eqîla got ku nameya binavnîşana xebata siyasî û leşkerî ya Partiya Demokrata Kurdistanê li Iraqê di navbera salên 1946 ta 1968 pêşkêşî zanîngeha Mihemed Xidir li bajarê Beskar li Bakurê Cezayirê ji bo wergirtina masterê kiriye û got jî ji ber ku wê partî pirsa Kurdî li Iraqê hilgirtiye û ji ber wê yekê wê ew mijar hilbijartiye wekû mijar ji bo nameya xwe ya masterê. Herzalla herwiha tekez kir ku sedemên helbijartina wê ji wê mijarê re ew bû ku wê dixwest welatê xwe û zanîngeha xwe bi pirsa Kurdî bide nasîn. Di çarçoveya hevdîtinekî de li gel rojnameya Dilî Telegraf girt Can Sigris serokê Partiya Yekîtiya Krîstiyanan ya Holandayê ragihand ku ew ê êrişa Tirkiyê li ser bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê şermezar dikin û ameja da ku Tirkiya di binpêkirinên sînorî de berdewam e û Holanda nabe hevbeş bi Tirkiyê re di binpêkirinan de.
پشتی کو تورکیا لەگەڵ رووسیا و ڕژێمە ئەسەد ڕێک کەفت و ئێریشی باژاری عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی کرد و بەریە دەمەکێژی لەگەڵ ئەمریکا لەسەر نەخشەڕەیەکی ڕێک کەفت و لە گۆری ڕێککەفتنێ تورکیا و ئەمریکا دەرباسی باژارێ من بجێبوون و بەردەوام تورکیا گەف خواردنە ئێریشکردنە بۆ سەر ناوچەیەندنی ڕۆژاوای کوردستانی دکێ هۆڵەندا بە زمانێ توند ئەو ئەگادار کرد د چارچۆڤەیە هەفدیتنەکەدا لەگەڵ ڕۆژنامەیە دی تەلگراف گێرجان سیگریس سەرۆکەیە پارتیا یەکیتیا کریستانن لە هۆڵەندا ڕاگەهاند و پێویستە گوتوبێژی دەربارەی ئەندامبوونە تورکیا یەکیتیا ئەوروپا دەوەرنە ڕاوەستاندن و خەونە تورکیا بەندامبوونە یەکیتیا ئەوروپا وەرێژنە برن سەرۆکەیە پارتیا یەکیتیا کریستانن و یەکژێ چار پارتیەن و بە هەفپەیمانی حکوومەتە هۆڵەندا پێک ئانینە تورکیا ئاگادار کرد و گوت و ئەگەر تورکیا دە ئێریشێن خۆدە لەسەر وڵاتێن ناوچەی بەردەوام بێ و تورکیا ڕاستی مەترسیە و ئێریشێ هات وی دەمی هۆڵەنداوەکە ئەندامە ناتۆ و ئالیکاریان پێشکێش ناکێ سیگریس دەبێژێژ بەرک و تورکیا ئەندامە دەناتۆ دەلەومە هۆڵەندا موشکێن باتریۆت دەفرۆشێت تورکیا لێ دەدەمە نەهادا ڕەوش هاتیە گوهارتن و ئەو ئیدانەیە ئێریشە تورکیا لەسەر باژاری عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی دکێ و ئاماژەدا و تورکیا دپێن پێکردنێن سنووریدا بەردەوامە هەروەها سەرۆکێ پارتیا یەکیتیا کریستانان دەزانین و ئەگەر تورکیا داخوازە ئالیکاریە سەربازیژە هۆڵەندا بکێ بێگومان هۆڵەنداوێ بەرسڤاوێ نەخێر بێ ژبەرک و تورکیا دبن پێکردناندا بەردەوامە و هۆڵەندا نابێ هەبەشێ تورکیا دبن پێکردناندا لێ گۆری مادەیە پێنج جارێک کەفتنە ناتۆ هەر ئەندامێکی ناتۆژە لێ وڵاتێکی دن بە ئێریش وەرێ سەر ویانژی ئەسایشە ناخۆیا وڵاتێکی ئەندامێ ناتۆ بکەبێ مەترسیەدا وی دەمێ تەبایە وڵاتێن ئەندام دناتۆ دەوێ بەرەوانیە دبەروی وڵاتێ ئەندامێ ناتۆ دەبکەن حکوومەتە عێراقی دەست بە توندکردنا ئەولەهیە سنوورên xwe لەگەل سووریە کiriye ew jî bi mebesta rêgirin li hatinûçûna çekdarên Daişê ji derekî ji pasawanên sînoriyên Iraqê ragihand ku fermandariya operasyona parêzgeha Enbarê dest bi kolana xendeqekî leşkerî bi dirêjahiya 20 kîlometran li ser sînorê Sûriye û Iraqê kiriye. Herwiha wî ji derê pasawanên sînorî eşkere kir ku kûrbûna xendeqê 6 metre û firehiya wê 3 metre û çendîn xalên çavdêriyê yên leşkerî wê werin avakirin. Bi awayî em gihiştin dawiya nûçeyên xwe em ê careke dî sernûçeyan li bîra we bînin. Piştî bêhtirî du mehan ji revandinê serkirdeyekî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Kobanê ji zindanên PYD serbest hate berdan. Siba şandeke Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê diçe Parîsê. Welatê Tirkiye dibêje hin bi hin ew ê Efrînê radestî encûmenên xwecihî bike. Daeş teqîna Hesekê li xwe girt. Bimînin dixweşiyê de.